Nekubo number 50. Nekubo 50. uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ungumsindisi, ungusimakade lokhulumako, umemetela emhlabeni wonke kusukela empumalanga kuya entshonalanga. ESiyoni lenebuhle lobuphelele, kulapho uNkulunkulu akhatimula khona. uNkulunkulu wethu uyeda, angeke abinze. Embi kwakhe kunemlilo locothulako, utungeletwe sivunguvungu lesesabekako. Ubita emazulu ngetulu kanye nemhlaba, kuthi atekwehlulela bantu bakhe, athi, baletheni la bonke labangcwele bami, labenda nami sivumelwane ngemhlatshelo. Emazulu amemetela kulunga kwakhe, ngobe uNkulunkulu ungumehluleli. Lalelani-ke sive sami nginitshele, ye Israyeli, nginibeka licala. Ngimi uNkulunkulu longuNkulunkulu wenu. Anginithethiseli imihlatshelo yenu, yebo umhlatshelo loshiswa wonke uhlala usembi kwami sonke isikhathi. Angidzingi kuthatha tinkunzi emidini yenu, angidzingi ngisho netiphongo etibayeni tenu imbala, ngobe tonke tilwane tesiganga tami, ngisho netinkomo leteluke emagcumeni latinkulungwane netinkulungwane. Ngathi tonke tinyoni tesiganga, konke lokuphilako kwesiganga kwami. Kube bengilambile, bengingeke nginitshele, ngobe umhlaba nako konke lokukuwo kwami. Kanti mine ngiyayidla yini inyama yetinkunzi, noma ngiyayinatha yini ingati yetiphongo? Nikela kuNkulunkulu umnikelo wekubonga, ugcine tetsembiso takho kuloseti kwako konke. Khala kimi ngetikhatsi tekuhlupheka, ngiyawukukhulula bese uyangidumisa. Kodwa kulomubi uNkulunkulu uthi, unalungelo lini lekukhuluma ngetimiso tami, uphathe sivumelwane sami ngemlomo wakho? Ngobe wena uyakudonsa kuyalo emavi ami ngitulo. Uthi ungabona lisela, ube ngemathe nelulwimi nalo, umdzibi ndzawonye netiphingi. Umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi, lulwimi lwakho lubumba emacebo nenkohliso. Uhlala ngekuhleba umnakenu, unyembenye indvodzana yenyobo. Loko ukwentile, kodwa mine ngathula. Wenda shangatsi mine ngifanana nawe. Kodwa sengidakwekhuta, ngidawubeka licala emehlweni akho ubuka. Caphelani loku nine lenetselela Nkulunkulu. Funa nginiklepuklepule, kubete nalongahle aniphephise. Lo lonikela umnikelo wekubonga uyangidumisa. Utiphendlela indlela kutsi ngimkhombise insinziso yaNkulunkulu. Akudunyiswe uyisene lotsana namawolo ayingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kunaleli. Amen. Sifundo sokuqala sibuya encwadini yaDanyela, sahluko sokuqala kusukela verse 1 kuya ku-21. Danyela
Daniela kuqala ila verse 1 kuya ku 21. Ngeminyaka wesithathu wekubusa kwaJehoyakimu inkosi yakaJuda, Nebukadnezar inkosi yaseBhabhilona wayefika eJerusalema wayeyivimbetela. Simakaze wanikela Jehoyakimu inkosi yakaJuda kanye naletinye timpahla tasethempelini laNkulunkulu esandleni saNebukadnezari. Letimpahla watethwala watiyisa ethempelini laNkulunkulu wakhe kulaseBhabhilona, wafike watibeka endlini yengcebo yaNkulunkulu wakhe. Inkosi yabe seyifuna Aspenazi induna yetiphatsimandla tayo tasesigodlweni kutsi alethe lamanye ema-Israyeli endlu yebukhosi netikhulu. Kwakufanele kube ngemajaha lamahle langemnasiyela labe nemandla nenhlitiyo yako konke kufundziswa, labe lanelwati lanengcondo lekhaliphile, lalungele kusebenta esigodlweni senkosi. Kwakufanele awafundzise lulwimi netincwadzi taseBhabhilona. Inkosi yawehlukanisela sabelo sekudla kwawo onke emalanga neseliwayini lasetafuleni lenkosi. Bekufanele aceceshwe iminyaka lemithathu, emva kwaloko bese angena emsebentini wenkosi. Emkhatsini wawo bekunemajaha labephuma kaJuda, boDanyela na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Le nduna yawetsa emabito lamasha. Danyela yatsi nguBelteshazari, Hananiya yatsi nguShadraki, Mishayeli yatsi nguMeshaki, Azariya yatsi ngu-Abednego. Kodwa Danyela watinqumela enhlitiyweni yakhe kutsi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nangaleli wayini lakhona. Wacela imvume enduneni lenkulu kutsi yena angatingcolisi ngalendlela. Manje uNkulunkulu abesente le nduna kutsi ibe nemusa nesihawu kuDanyela. Kodwa le nduna yamtshela Danyela yatsi, ngiyayesaba inkosi yami, inkosi le kunguyona inehlukanisele leliphakelo lenu lekudla nesinatho senu. Kufanele ngani kutsi inibone senibukeka nonzile kunalawa lamanye emajaha labonzanga yenu? Inkosi idangijuba inhloko yami ngenxa yenu. Danyela wakhuluma kulo mahlalisangweni labebekwe ngule nduna kutsi engamele boDanyela na Hananiya na Mishayeli kanye na Azariya watsi, ngicela kutsi uke ulinge tinceku takho emalanga lalishumi, sinike kuphela tibhidvo side kudla nemanti side unatsa. Ubokeke sewuyasicatsanisa kubukeka kwethu nekwalamajaha lamanye ladla kudla kwenkosi, bese tinceku takho utiphatsa ngaleyo ndlela loyibonako. Ngako lo mahlalisangweni wakuvuma loko, wabalinga emalanga lalishumi. Ekupheleni kwemalanga lalishumi babukeka baphile kangcono kakhulu futhi bondleke kakhulu kunawo onke lawa
lamanye emajaha labedla kudla kwenkosi. Ngako lo mahlalisangweni wavele wakususa lokudla kwelikhethelo neliwayini labe bafanele balinathe lekwakusabelo sabo. Esikhundleni sako wabanika tibhidvo. Lamajaha lamane Nkulunkulu wawanika lwati nekuconza kwato tonke tinhlobo temfundo netetincwadzi letatibhaliwe. Daniela abesayiconza yonke imibono nemaphupho ato tonke tinhlobo. Kwatsi ekupheleni kwalesikhatsi lesasimiswe yinkosi ukuthi bangeniswe, le ndvuna yavele yabedvula kuNebukadnezari. Inkosi yakhuluma nabo yakhandza kutsi kude namunye labelingana nabo Daniela naHananiya naMishayeli kanye na-Azariya. Ngako base bangena emsebentini wenkosi. Kuyo yonke indzaba yekuhlakanipha nekuconza inkosi leyayibabuta ngayo yabakhandza bangcono ngalokuphindwe kalishumi kunato tonke tangoma nebatsebuli lababe kuwo wonke umbuso wayo. Daniela wahlala lapho kwaze kwaba ngumnyaka wekucala wekubusa kwenkosi Kuresi. Siphela lapho sifundo sekucala. Amen. Sifundo sesibili labala encwadzini yaJohane umpostoli. Incwadzi yokucala yaJohane umpostoli, isahluko sekucala verse 1 kuya 10. Johane yokucala, incwadzi yokucala yaJohane isahluko sekucala kusukela verse 1 kuya 10. Lowo labekhona kusukela ekucaleni, lesamuva nalesambona ngemehlo ethu, sambuka samphatha ngetandla tethu, bekungulivi lekuphila. Yena lowo sokuphila wabonakaliswa kithi, sambona sifakaza ngaye, simemetela kini sokuphila waphakathe. Nguye labeneyise wabe sewubonakaliswa kithi. Lowo lesambona samuva simemetela yena nakini, kuze nani nibe nebudlelwane kanye natsi. Sineke sinebudlelwane neyise kanye nendodzana yakhe lenguJesu Kristu. Ngakho-ke sibhala lokhu kuze kuthi kujabula kwethu kuphelele. Lona ngumlayeto lesawutsatsa emlonyeni wakhe. Simemetela wona kini kuthi uNkulunkulu ukukhanya, bumnyama kude kuye. Nasithi sinebudlelwane naye, kodwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga futhi asiphili ngekweliciniso. Kodwa nasihamba ekukhanyeni, njengobe yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye nengati yaJesu, indodzana yakhe, iyasihlanda kuko konke kona. Nasithi side sono siyatiyenga, neliciniso alikho kithi. Kodwa nasitivuma tono tethu, uNkulunkulu wetsembekile futhi ulungile, udasithethelela tono tethu, abuye asihlambulule kuko konke ekungalungi. Nasithi asikoni, simenda locala emanga, nelivi lakhe alikho kithi. Siphela lapho sifundo sesibili. Amen. Sifundo selukholo sabapostoli.
ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, inkosi yethu, wedanga ngomoya oyingcwele, wadalwa intombi Maria, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, utawubuya ade wehlulela abaphilayo bona labafile. Ngiyakholwa kumoya oyingcwele, nasebandleni elingcwele elikatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwentono, ukuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alibonise igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayibe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele izono zethu, ungasithethelele labasonako, ungasingenisi ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isawu sakho kithi. Usibe wakho usindisa. Nkosi, bane nemusa eveni lakithi. Sibe ngezahawu nasekhalu. Bambese ngekulunga abapristi bakho. Ngithokozise ngikukhulako ndikhethile. Nkosi, yenda kusithi indlela takho tadiwe emhlabeni. Baphe abantu bakho sibusiso sekuthula. Nkosi, uNkulunkulu hlambulula inhliziyo zethu. Mthandazo namuhla. Sithandazela. Mthandazo ufuna simina wevikini eliphelile. Wasihlehisela namuhla. Sikhumbula St. Mark, the evangelist. Marko longcwele, umvangeli, la kafishane kuthiwa ngaye. The name Mark appears in several places in the New Testament. If all these can be accepted as referring to the same person, we learn that St. Mark was the son of a woman who owned a house in Jerusalem, perhaps the same house in which our Lord ate the Last Supper with his disciples. He may have been the young man who fled naked when Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. He set out as one of St. Paul's companions on his first missionary journey, but turned back from fear, so that when another journey was planned, St. Paul refused to have the young man with him. St. Barnabas instead invited him to accompany him to Cyprus. Later, the bridge was healed, and we find St. Mark the first as the companion of St. Paul. See 2 Timothy chapter 4, verse 11. And afterwards of St. Peter, 1 Peter chapter 5, verse 13. And a very early tradition recalls that St. Mark wrote his gospel from information given him by St. Peter. The Church of Alexandria in Egypt claimed him as their first bishop and most illustrious martyr. Officially, lo Mark, noma Mark, noma St. Mark, kodwa igama la Mark litholakala ezindaweni letahlukahlukene letiningi evangelini eTestamenteni Elisha. Uma ke samukela ukuthi leli gama la St. Mark
nguye lo muntu lesikhuluma ngaye kuleti ndzawo letahlukahlukene. Sithola-ke noma sifunda ukuthi lo-St. Mark abe indvodzana yalomunye make yemfati le bekanendlu eJerusalema. Mhlawumbe leyo ndlu noma singathi kahle kodwa mhlawumbe leyo ndlu ngilapho inkosi Jesu yadla khona isidlo sekugcina i-Last Supper noma liphasika ngaleyo ndlela yakhona lapho alidla khona nebafundisi bakhe. Kungenteka futhi ukuthi lo Mark noma lo St. Mark kule ijaha lokuthiwa lapha labaleka bhunibhuni la lingakagcoki lutho mzukwana ngalobo busuku Jesu aboshwa engatheni yaseGetsemane. Phindze futhi lo Mark simkhanza ahamba aphekeletela Pawula longcwele endleleni yakhe noma uhambeni lwakhe lwaPawula lokucala. Noma kunjalo kodwa kuthiwa wajika endleleni ngekwesaba. Indlela yaPawula yayinabo ubulukhuni lobuthiteni, bahamba enzaweni lebangadadi, ukhuluma nabantu abangabadi, wagcina-ke ancanzekile ajika endleleni. Lekwenda ukuthi Pawula angithi afuna ukuhamba naye eluhambeni lwakhe lwesibili. Noma kunjalo Barnabas yena wammema wamthatha ukuthi ahambe naye abheke naye eCyprus lapho Barnabas waba nehambo loluya khona. Emva kwaloko lobulukhuni noma lokwehlukana kwaPawula naye Mark kwabe sekuyaphetheka, kwabe sekuyaphela, sekuba nebudlelwano. Lokho sikubona kuPawula ngathi kuTimothy wesibili sahluko 4 uverse 11 lakhuluma ngama khona naPawula. Bese phinde kuthi emva kwaloko kuba nguPeter Petro wokucala sahluko 5 verse 13 uyakhulunywa nangaye Mark lapho Pawula afuna ukuthi labanye bantu basonzele kuye abe kuye naye Mark. Etinkulumeni-ke bathi into letinye ticala kungadeka ukuthi ticala njani kodwa tigcine nje sekuthi netindzaba lekukhulunywa ngato. Letindzaba tithi tisikhumbula ukuthi lo St. Mark noma lo Mark longcwele nakabhala livangeli lakhe lapha nje besathi ukuthi kuna Mateo naye Mark na Luke na John. Evangelini la wona ayingcikitsi yelivangeli yeTestament lelisha. Kusuka ke lo St. Mark lo Mark nakabhala abe vamze ngathi abelalela noma abebhala bekakutshelwa nguPetro ukuthi kwendekani mhlawumbe yena bekasemncane ngaleso sikhathi leso. Leli sondo-ke elisondo lase-Alexandria le ngaseceleni kwase-Egypt waseGibhita lamenda lo Mark lo waba ngubishop wabo wokucala ngokufa kwenkosi Jesu. Futhi waba ngumfeli lodume kakhulu lo St. Mark. Kafishane basitshela njalo la umthandazo lokuthi lapha, Lord of glory, you enlightened your church through the writings of your evangelist St. Mark. Ground us firmly in the truth of the gospel and make us faithful to its teaching. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Sitawushiya lewo sathi ukufishane ngathi noma siwuthathe kodwa nje. Okay. 296. Ngakho ngcwele umthandazo. Nkosi yeludumo, wakhanyisela libandla lakho ngekubhala kwamakho longcwele umvangeli wakho. Siphe ukuthi sibambelele eqinisweni
leli vangeli sethembeke emfundisweni yalo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Phinde futhi sithandaze lapha indawo yethu. Babe Samandla, ngendosana yakho ledelwe yodwa Jesu Kristu, wanqoba kufa wazivulela lisango lekuphila lokuphakade. Siyacela sithobekile ukuthi wena lokuthi ngemusa wakho ungenise etinhlitiyweni tethu tifiso letilungile, ubuye usisite njalo ukuthi sende lokulungile. NgaJesu Kristu inkosi yethu, lophila busa nawe namoya oyingcwele, uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Amen. God of mission, you raised Jesus Christ as the firstborn of the dead by the Holy Spirit. Empower us to witness to him, so that those who have not yet seen may come to believe in him, who was and is to come, and who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthando wokuvumelana kodwa wena kukuphila lokuphakade kukhonda wena ukubusa impela. Sibikele thina abantu bakho labathobekele kulaba imbiki sibasihlasela ukuthi sinelezi sempela kuwe singeshabe emandla etisa kithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu babelo makadze wasidala ngemandla akho, wasihlenga nangeluthando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho ukuthi sitinikele kukhonda wena. Sihambe ngelilanga lanamuhla ngikuthanza wena nangikuthanzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngakushane bani isikhathi sethu sincane kabi namuhla. Ngikafishane la isifundo sokuqala sifunza ukuthi Daniela ufika njani eBhabhiloni, ufika njani makusola lapha inkosi yaseBhabhiloni neBukadnezar weda wahlasela la kaJuda noma la ka-Israyeli, wathumba abantu labathile, wabutha netinto letinye letitsite latikhanza ethempelini, wahamba nadokotisa ethempelini laNkulunkulu wakhe. Wathatha-ke nalamaJuda lamanye uDaniela nalabanye laba behamba nabo, nakefika le wafuna ukuthi basebente esikolweni, kube khona labasebenza esikolweni sakhe, babafundisa-ke ngiyabona iminyaka lemithathu ukuthi bafundzele ulwimi lwakhona, bakwadi ukuthi kusebenza njani. Inkosi Nebukadnezar wabanika nje nekuthi badawudla njani, baphatheke njani, kufuneka emajaha lamahle lathembekile lalawusebenza kubonakala ukuthi asebenza esikolweni. Bagcina-ke kwathi base babanika amagama abo labathathu noma labathathu bakhona. Daniela waba neligama lakhe, baphinze lomunye lebe bahamba naye Daniela bamesa ukuthi nguMeshaki, lomunye bamesa ukuthi nguShadrach, lomunye bamesa ukuthi ngu-Abednego. Kafishane kuthola abantu basebenza kahle. Ngokuqala nje Daniela wala ukuthi adle lokudla inkosi beyibanike kona ukuthi badle kona khona balokuphatheka kahle, bakhuluphale, babukeke, bacwebetela, kubonakala ukuthi basebenza esikolweni. Ungabi bantu labonzile nje abantu abasebenza enkosini funa babukeke baphatheke kahle, kubonakala ukuthi inkosi iphathana kahle. Kanjalo nalapha sibona into lenjalo. Kwendeka-ke lokho ungathi Daniela wala ukuthi akudle lokudla,
wancomisa kusemene badle tibhidu kungabi ngiyabona kuleti nyama nani lebanikwe inkosi. Lo mphathi wabo banebulukhulu usakuvumele lokho kodwa wagcina akuvumele ngoba Daniel wathi ase bavivinye ngathi bababuke emalanga lalishumi ukuthi vele abanobukeka abangcono yini uma kwendeka lokho. Uma-ke kwendeka kuba babukeka angcono Daniel base ukuthi wanalela abanye mhlawumbe abavele bende njalo balobukeka babahle. Kwendeka-ke lokho nababuyela enkosini, inkosi yabavumela yabakhandla ukuthi bafanele bafundisekile futhi badawutraineka emsebenzini wakhe. Kafishane kulo sifundo sekuqala nguloko osho ukuthi Daniela naBednego naMeshach naShadrach bayangena esigodlweni saNebukadnezar noma senkosi yaseBhabhiloni. Ukuthi-ke sesidaphinde sive ukuthi mhlawumbe bagcinelaphi khona lapho, basebenza kahle yini noma wabehlula umsebenzi. Sidawuva khona esikhathini mhlawumbe lesithathu nabe sidaphinde sichubeke. Encwadini yesibili la yaJohane, Johane ubhalile ngale ekuqaleni lapho aphinde futhi uyachubeka. Siyathi nasekulimani ngathi ngosekuqala livangeli lakhe lokuqala ukuthi licala kanjani nalo lakhelwe kuLevi. Nala kuphinde futhi sikhumbuta empeleni ngento ngaloko. Yalo sokukhuluma-ke njengento leyendeka usichazele into leyo ungasibe lebe baphila ngayo ukuthi bambona bamphatha badla naye banatha naye. Into leti njalo bonakala ukuthi lo muntu okhulunywa ngalo nguJesu kuthiwa wabulawa ngoba bekunale nkulumo nkolelo ukuthi wafa. Labanye bathi wafa wangavuki kodwa nje bapostoli bakhe la umpostoli wakhe lapha Johane uteka ukhuluma ngento le practical, ngento le phathekako ngaJesu nekuthi ungilevi lekuphila njengoba yacalela sekucalela ungilevi lekuphila ukuthi laba mbita ngasokuphila lo wabonakaliswa kubo bambona bafakaza ngaye lapho ekushumayeleni kwabo bashumayela ngaloko simemetela kini sokuphila waphakathe nguye labeneyise wabe sobonakaliswa kithi. Lo lesambona samuva simemetela yena nakini ukuze nathi nibe nebudlelwane kanye nathi sineke sinebudlelwane neyise kanye nendosana yakhe lenguJesu Kristu. Ngoba lo budlelwane kukhuluma etshumayela lapha abantu labangakholwa ukuthi uma balemukele leli vangeli badaba nebudlelwane nabo labapostoli noma abantu asebamukele leli vangeli. Kuloko budlelwane ngibona okudzingekile lokumgcoka ekutheni babambeke babe libandla lelilodwa, libandla lakaKristu, baqhubeke baye embili ngoba nabo njengabapostoli banebudlelwane naye inkosi Jesu njengoba bamuva bamlalela bemukela inshayelo yakhe. Nabo labo uma bamukela badaba nabo budlelwane nabo. Ngakho-ke sibala lokho ukuze kuthi kujabula kwethu kuphelele noma kujabula kwenu kupheleliswe noma kuphelele kubede umkhathi ngalenye indlela. Lona ngumlayeto lo lesawuthatha emlonyeni wakhe simemetela wona yini ukuthi uNkulunkulu ukukhanya bumnyama kude kuye nanithi nasithi sinebudlelwane naye kodwa sibe sihamba ebumnyameni sinemanga futhi asiphili ngekweliqiniso. Kodwa nasihamba ekukhanyeni njengoba yena asekukhanyeni sinebudlelwane lomunye nalomunye nengadi yaJesu indodana yakhe iyasihlanda kuko konke ekona. Nasithi site sono siyadiyenga neliqiniso likho kithi kodwa nasithi vuma tonotele usembekile futhi ulungile uyasithethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke lokungalungi. Nasithi asikoni simena locale manga nelivi lakhe alikho kithi njengoba sikhumbula ukuthi
najesu wathi babe bathethelele kabakwakhe abengathetheleli nje labo bamhluphi kodwa kuphela abekhuluma ngathi sonke emhlabeni ngoba vele sibantu labanetono sidalwa sinetono ngakho-ke nasithi sithe sono ingabe asitekilo neliqiniso isho njalo la yafishane umloko lesifundako kuJohane wokuqala namuhla sichubekele impilo amen sibusiswa nedumo nekubonga nekubabata lokudlula lesingakusho nesingakuconza akube kwebuthathu lokuncelela lokudumisekako yise nendodana nemolo ongcwele ubathatha ingilo sitonge nabantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini Amen. uNkulunkulu samandla siyakubabata Nkosi yomusa wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha ukulunga kwakho kusanda kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona netibuse tonke lesemukele tandeni takho ngethiwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nevuka kwakhe siyakucela baba wethu bowusele singakukhohlwa umsha wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini baba besezulwini indodana yakho ethembisile kusinesithandazo egama layo lawusiba yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni ledako ngaJesu Kristu inkosi yethu Amen. sibonga kahle sicela kugijima sibonga silanga litaba lihle sonke amen Nkosi